Mizoram zonal ngai thatu zongzong te in zawa in chibai vekule tuntuma hian khovel mun sang-sanga Chanchinthar Langsar Zual te kan thlir ho dawn ani kumsang ni somni November ni thuma United States presidential election nei zota ka achak zok chungchanga in hnial na thawp thei ri lo thua President Donald Trump legal team ten heng state Pennsylvania, Georgia, Arizona, Wisconsin, Nevada te a court thu boi omek chu ala inchiaria Trump hian Joe Biden chu president election a chakzoka apom lo thu ala soinon heti la hian United States Attorney General William Barr chuan Justice Department ten president election a khan voter fraud omanga an soi chu evidence an hmu lo thu a soi United States president elect nia Democrat Party ten an chal chuti laya Trump atrantu ten president elect anga an la pom theilo Joe Biden an Director for Office of Management and Budget atana Indian American nira tanden aron na chu Republican Senator Langsar ten an du lo ngal le a Republican tamzok na Senator te pompui na paltlang zo takang mo nira tanden hian Senator tam tak chungchang tongkam huat thala le ngei om tak taka alo soi to awangin Senator ten ka chuan hedin munchel tu hian an du lo ani kumsom ngami tanden hi Senatein apomani chuan Indian American le mingo ni lo zinga Office of Management and Budget OMB ho tu ni theima saber aniang Senate India Caucus co-chairman Senator John Cornyn chuan tanden chu Biden an nominee asiam to zinga la thalo ber ani ti soin tongkam moilo taka Senate member te chungchang alo soi thina wangin president elekin arot na hi pomsak po arsadon le ani ati Cornyn chuan tanden hian Biden an OMB ho tu tana anuminate don awanghian Senator le Republican lam a soi selna Twitter a post to sang khat chuang za chu a pai ni na soibok heti la hian Democrat Senator then kha chuan tanden nomination hi an thlop thu an soi thung Senator Meiji K Hirono chuan a hna tho to le alo ton sia nei to te atangin tanden hi OMB huai tu tlak ani ti in a soi Joe Biden hian kumsang ni som ni pakhat January ni somnia United President Tharatana laklu ani na tur boipui tu member pali omna tur Presidential Inauguration Committee PIC member atan Indian American Maju Varghese arwatel bok PIC member atan arwata chu Chief Executive Office atan Tony Allen Executive Director Maju Varghese Deputy Executive Director Erin Wilson le Vainar Kansila te ani United States sarkar chuan kar le khian White House COVID-19 vaccine submit abo seidona he huna tel tur hian anrama COVID-19 vaccine siam tu te ba ka dam dur zuar chuak tu te le sarkar official te somani December ni riat hian White House COVID-19 vaccine submit tura hian President Donald Trump ba ka Vice President Mike Pence le private sector executive te po antel bokang United States Food and Drugs Administration FDA chuan Moderna le Pfizer le BioNTech te siam vaccine din mun anen fiadon boka ma se mi ma hian meeting hi nei pot aniang Moderna chuan COVID-19 vaccine an siam chu 94.1% in arin tlak thu antar lan nuwa FDA nena rikai te enkolna tan emergency man palna andil to ni White House to puang tu Brian Morgenstern chuan President Trump hian FDA in palna apek thei chuan palna pe ka tanga dar ka somni pali chungin vaccine hi United States sang pe ngal adu ti soi Britain sarkar chuan Pfizer le BioNTech COVID-19 vaccine chu apom thu an puang chiang ta khothlang ram jinga COVID-19 vaccine pom saber ani kar le atangin anram mi puite man turin an chop chuang hal don ani
Pfizer le BioNTech hian an vaccine siam hi en chin na neya za a songpua chuangin a rin tlak ti an puang ani. Britain sarkar chuan Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency ronna angin Pfizer le BioNTech COVID-19 vaccine siam chu apom ti an puang ani. Sarkarin Vaccine Committee alodin to chuan Pfizer vaccine pek masak tu li si apoi pui dona pek masak tu zinga hian health and care staff kum upazok le COVID-19 kai ol sam zual bik te dani. UK Health Secretary Matt Hancock chuan vaccine siam chua program hi kar le kar ti lama tangin kaltan pui ngal ani don ti soya ramchunga hospital sang po vaccination program kalpui tu hian an in buat sai vek to ti asoi. Pfizer chuan Britain sarkarin emergency ta na man tura an vaccine siam apum sakta chu lom an ti thu soin hi COVID-19 rileng do na konga thil chin chiatlak takani anti. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai hroi Rual sarkara Likud Party thopui lian ber Blue and White Party ho tu le Defense Minister Nilai Benny Gantz chuan an party chuan in thlan that buat sai ani theina tan parliamentary athlop ti asoi. Rual sarkar siama hian an tram chungin Netanyahu le Gantz te hi Prime Minister din mun in chel chok turin an in rema Netanyahu hi Prime Minister nimasa in an chan ve an man huna Gantz hi Prime Minister ani ve le don ani. Mase sarkarin sangni somni pakhat budget apom mai lo wangin Gantz hi alungoi lo le ni asoi ani. Prime Minister Netanyahu chuan kum tharlama pom tura ti khotlai adu lain Gantz chuan budget hi pom ngal adu thong ani. Sipai ho tulu Gantz chuan public service a chanvo poimo ruat na tu ti fel du lowa Netanyahu hui puin mi puite ne na do soya puwa he ba ka hian state budget pom mai thei tur po ti khotlai luya midang te hlotin na chu aman ming chana ta na lo manga apu bok in than that bo sai ani theina tura parliament thiana rotna bil hi hep tu hruai tu year lipa thelu ania Gantz chuan bila thomna chu Prime Minister hian state budget pom ngal arem ti chuan a hnuk dok le ngalang ti asoi. Parliament a airlift bil thelu hi atlang chuan in thlan that buat sai ngai dona humni chunga Israel rama in thlan pui buat sai tum dina ani don ani. Netanyahu chuan airlift chuan adu dan tan in Blue and White Party chu a hnuk kwal ni in apu let ve thunga an ram mi pui rileng wanga harsana sang an to mek laya in thlan no buat sai chu an poiti lo ani ti Blue and White Party chu Rual sarkara tel rang chung si in remna an siam to kal zonga chia puin in siam thaturin angen ngal bok China chuan kum som thum don huwa avoi khana tan India bu fai alile ta ni industry official te chuan an soi India hi khovela bu fai thon chuak tam ber ram ni in China hi bu fai le lu tam ber ram ani ve thung China in ram dang atanga kum khata bu fai alak lu hi ton mak ta duai li vel ania heti zat ala lu chung hian India ramatang chuang rei tak chung alo lei to lo ani Mase tun haya shileng wanga ramdang ten China hena supply thei zat a tem ta ka wang le India in bu fai man na sa taka ti tloma wangin India bu fai hi aleita ni Rice Exporters Association President BV Krishna Rao chuan India bu fai an lei chu a quality that dan ten muanga kum tharlama chuan tamjok an lei bel nge rin thua soi December atanga na kum February thachungin China a hian bu fai ton nuai som thon ani don ti official te chuan an soi India rama farm law siam thar du lo na lan ti ran huai hot mek lo nei tu te le sarkar lai pui ayo ten thole ni tlai khan in biak na nei ma se in rem na an siam thelo lo nei tu te hian December ni thum ni lai ni khan Delhi le Haryana border meeting nein ankal zel dan tur an rel ani ni khat December thole nia in biak na an neya sarkar lam chuan farm law chungchanga lo nei tu te thil pu ten fiale zirchiang tura member panga omna committee siama rota ma se hei hi du lovin lo nei tu te chuan hetianga committee din hian
tun hmalam poin omzia ani ngai lo ani anti tun hi committee lo din hun pawni lo ti in union minister pathum tenen meeting an neina lo nei tu pol ayo te chuan an soi lo nei tu te hian farm lo du lo na lan terin de sari chung nor an hoi hot to a state sang changa kalkhom de chu Delhi border an omani hei ba ka hian sarkar lungoi lo na lan tina ta na an a phal sangna Delhi khodaya burari ground a engemaza tan bok Congress Party hruai tu Rahul Gandhi chuan sarkar lai puin thun lo nei tu te sumlak lu ale tin apung don tia sui chung chang chu beile tin BJP sarkar hnuai lo nei tu te sumlak lu hi azavia atlang hniam lain sarkar thian tra sumdong ho sa te chu sumlak lu chuna satakin apung thung don ani ti Rahul chuan hemi chung chang hi a Twitter a jekin lo nei tu te sumlak lu ale tin apung ang ti na suya ma se azavia so ka tla hniam dona sarkar thian tha te sumlak lu ero ale li je tin apung don ani ti na ta lang sarkar chu de theile mi re thei te thil ruk saka apua Gandhi hian Prime Minister Narendra Modi an akai hruai sarkarin lo nei tu te har sat na nei te chin fel saka an sumlak lu ati punsak tur a soina video clip po ada tel bok Congress hruai tu hian BJP kai hruai NDA sarkarin farm lo thara siam du lo lan tira lo nei tu te nor huai hotte a thlop tu hi lo soi to a lo nei tu te na o chho pui turin a fanu Priyanka Gandhi Vadra nen po mi pui te an lo ngen to bo police ten farm lo du lo na lan tir tu lo nei tu te loka tharum an mang chu Congress Party chuan na satakin alo soi sel to boka he dan thar siam tu hi su turin sarkar lai pui an phut ani India Ram State jinga pakhat Gujarata Naramat district a Sardar Vallabhbhai Patel Lim Statue of Unity tlo tu te hena ticket salna tagin cheng vai bel chenga point somni pali ti ching pen nia soin Narmada police a complaint thelu ni police te chuan complaint thelu ni nuwa Statue of Unity management a thok tu then khat laka thu buai an jiak lu ngalani kumsang ni songpuriat October thla a hon Statue of Unity hi tlo tu an tam theilia coronavirus len ma kha ni kata tlo tu hi ni tin mi sin khat sang thum zet anom thin helim tlo tu te ticket leina man hi Vadodara a private bank in a chhor cash collection agency hena hlanani thin ma se he agency hnuaya staff then khat chuan bank account a sumda lu tur zinga cheng vai bel chenga chuang zet anda lut tel lo ti DSP Vani Dudat chuan soi hei wang hian IP section zali somni zali parukle za somni bi hnuai thu boi zialu ngalania man ero anna nei lo Gujarat High Court chuan COVID-19 Sri Dar Tule Sri Lanka in vena ta na poimo pon chuana mai tuamna vuaro te semna tan COVID care center a na tho tir ani na tur policy siam turin sarkar ril High Court chuan mai tuamna vuaro te chu COVID care center a ni kata darkar nga tal non medical duty ada ninga atanga so panga chu na tho tir turin atieni dan bo chia te semna ta hian atulangin intify e rongbol e tu sem record le data bo sai te ti turin a rolbok hei ba ka hian poisa fai choi tir an ni bokang Zoram People Movement Party Val Upu Council chuan ZPM MLA ten an mani thlang tu mi pui an phasan lo thu le assembly speaker in MLA tanga lalduma aban chu an dem tak zet thu an ta lang ZPM Val Upu Council chuan ZPM Legislature Party Leader lalduma MLA tanga ban ani chungchang an soi howa thu chu siamin ZPM MLA te hian party ama thlang tu mi pui an phasan hau lo speaker in lalduma MLA ani na tanga choltir hi ama bimal hupu na le I sing na ni nge in kan ria speaker thil ti dang kan nam tak zet ani an ti lalduma le ZPM candidate dangten kumsang ni songpure tin thlan an chu lain ZPM chu political party anga din ani to ti soin Valu pa council chuan manifesto mumal takle control common symbol po ani ma se ka ti lai khan ZPM chu party ding hlimania
registration le recognition ala nei man lo hei wang mai hian independent anga an chu thula ma se ZPM political party candidate an ni anti valupa council ma ZPM ma rinomna thu an tiam thu an soi valupa council chuan ZPM MLA te chu in thandona an din mun le tuna an din mun alangai reng thu te anti defection danin atum le siam ani chan statement of object and reason in asoi chu uire phasan khap ani thu te an ta lang bok Mizoram Pollution Control Board MPCB chuan December ni National Pollution Control Day pola tu chuan siama aizol chu India Rama State ko pui thiang nim berani thun soi Mizoram tui boruak chena le avel te ti thiang lim zel tura Chanchinthar turin mi puyan som Mizoram Pollution Control Board chuan Central Pollution Control Board in boruak bollo dan atena Air Quality Index thar bera India Rama ko pui sa som pukwa jinga Mizoram ko pui aizol chu ko pui boruak thiang lim berani ti anta lang aizol ko pui thiang lim berani chan chu mi pui tho ho na le thuoina ra ani ti so in Pollution Control Board chuan COVID-19 dona kan phalang chak tak awangte bollo pai dana ma kan sona te motor khu le industry tanga boruak che chuak tur vena a chanlak sau wangte ania ro pui hle anti Mizoram boruak pui le che vel din muna that zela thiang hlimna konga mason zel ani theinan tangmar rang turin Mizoram Pollution Control Board chuan puyan ngena bollo nei tlem apai dan ruang man na zom that plastic lam chi han tlem man non war motor khu chuak te hun taka endik thin industry din dan konga dan thataka zom atu zia te ithar le u anti pollution venania ngai tuana thane tangthar zel turin mi pui an somani Aizawl Municipal Councilor te Trampo sei ani don lo ni in Mizoram Zonal chuan thu dong December ni som sang ni som nia Tram to mai tu ni ma se an Tram hi po sei theina dan om lo wangin po sei ani don lo thu don ani AMC Tram hi to ma se sileng le chang wangin a huna in thlan the ani don talo ni in alanga January thatopema February thatil sang ni som ni pakata in thlan the be se ani thu Mizoram Zonal chuan adong MLA ani na hli ani nuwa se chi bial tu thin laldu ma chuan a kalzel dan tura rilru ala siam fel lowa ngari ala ngai thu le court kallo chungchang po party thuwa ada ti soi thu thar aom lowa kan la ngak da uri jirchian ve deuh te ngaya ti in ama kom tu chanchin bumi Aizawl post palai hril court kallo thu hi party in angai tuang kan hruai tu te thu ni ke hi chu an thu thung na akal mai tur kani ati bok akal zel dan tura rilru ala siam fel lo thu asoya serchi bial mi puite ngai dan an lak mek thu le mi sanga vel ngai dan an lak to thu te soin ngai dan hi lak chun zong an da tum thu soi serchi bial mi pui ngai dan lak hi ZPM ti nia phone mangin mi sang be in duma chungchangi kota kalpui an du em ti te by election a lo om tura duma hi ding le se an ti em ti te an zotani duma chuan mi sang an biak thu asoya MNF mi an biak ta chuan kota kal turin an du nia soin in thlan an chau lo ani ang chu ti in a ngai dan a soi hetiam mi pui ngai dan an lak nu hian party in an thiranga kota kal tura ni em ti an ngai tu don ti te tuna chuan ngari a ngai thu le zirchian ngai te aum ti te soi ama mi mal ngai dan kota kal le mi pui kot by election a kal chu thil cha kom tak ve ani tin a soya kota kal po mi pui kota kal po thil cha kom tak ve ania chu wangin du thlan jok tur po hriata har ati angai dana kota kal hi atulna ti soya kota chin feli chu a thakop mai thiam chana chans po sang khop in ka hria ati kota kal hi atulna oma case la ngai lo ania landmark judgment om theidona ati bok keini ang category hi in thlanma a registration ti felman lo wanga independent ating anwa party ni ta te hi thiam lo changtaila
political party ni hma independent a ding te thlamuang takin anam thei tawh dawn ani India ramah hei hi chinfel chak awm deuh mai ani hrim mai dumat chuan a ti an kalzel dan tu chu party in an ngai tuanga chu a ngai chang ti a soya thil awm zia thlir a ngai thu le zirchian phuat a tul thu te soin party in thu an la titlu lo ti a soi